Ia ka jingile kai Interdong Football Tournament yang kepala peniai da kepaham sim Sports and Cultural Club lala ban sedang haka sitrik urempang arjar arpulai. Ia kepala penilai kai hamadani lekai jongga NSCA paham sim nongpo. Haga tiga sengi las dang ia kejingile kai deki arteli kenhoni lekai giba kentup ia kedong mau kepia bat kedong chin chona. Bat haga tiga jingile kai haga tiga sengi kelalong keba internet bat kepala petskong tenat ia kinong pai bat kum juru ia kinong peniai. Haga ni kesengi lawan ruban saki da kinong ilam seng balang dari Boh Distrik kiba kentup yoba Louis Starleng do beri presiden jong seng FKJGP kumukongsan. Haga jingi dolang jong ba Marcus Martin beri presiden jong seng HNYF kumusembut kongsan. Nang tau ba Larsing Karsano beri presiden jong paham sim Sports and Cultural Club bat kiwi-kiwi kiri orang ba. Haga tiga jingi lekai ka balai kun hapadeng kitik arteli kenhoni lekai ka mau kepia kelap penremno ya ke cincana da Henry Kol lanon. Play pertama das ni yang football jong kai tandang konsep seperti itu. Kasunong ka sport club hamsim kasunong kaway na kiklur ile kai hapo adong report ban poi wat satu poster level ru kata kada jingkermen nakalen jonga kaway na kitong yalam seng balang ban ai musim namata pardo pasnam kun samla jonga dan bedru hapo adong report hoy habagi krem ya kajing kudu kam kudu jam ni sodiau ka musim namar ba ka government ni hadu mentar kamla ban krep yang ni job policy namata kun samla jongi hapo kabri unio trap ende lemba ka football lemba ka sports ka ba pi pidon ni ka sports spirit ba sisim kasmi ka dei gawai nakilap yo kam yo jam namata jong pi kun samla jong ka dei ka sunong bat jong ka dong ni baramoy kata kadai kaba nakaliam jonga ngaso bat ai kejing ketukun kam nam ta jopi de bendon kata sports spirit kum kinong ile kai sport bat haban pi ile kai de pi ile kai da bol de pi la ka jonga sap pi la ka jonga talent habis teo ki ba dep habis dem ki ba dep ngakano ba kasap nalar pe kaba nakaliam jong ka seng sama jong pamsi kalabu ya kamoto dengan kermen scam bahkan ika sap kejongpi kam solong kalawi apa pernah namata jongpi sibet pilias tibelia kai kota asli nak kalian jongi imdon sibun ban ai pi dengan ai tang kejik blok yang ban ai kejik persan mesin namata jongpi kidong ile kai akan dikasih waktu dengla pun kai susu kama hagway pat kibenta bat susu gasau rumong ba hakim ban kalian jongi ni pasang ban beli kene ka football ka don atlet team ka way na kalian jongi kan hey ba sundak ya na kalian jongi gimla apan ai sibun hende ki pasang hi ban contribute nam ta ka jengut jingset khamtam namata ka kasamong jongpi man ni don lain le se gila apan ai masam man le siporo mata ngabla apan tip degi pasang ban pembek jika ikut bahatam di persiang ban lisno tilang bapi nam tak lawi jopi ban panha ikut sambla hapo kabri jo terap ban khamtam hangane kasunong kaba nganga long kumudong sunong dan dangrit ban adu pertama neru nganga adai dong sunong jopi ban kasol pudong nganga laru hangane kasunong jopi dan don najaka hapo dong bokopia di bisno yang aku mundet ba yang ai dan hilang tapi kum kinong ilakai bat kum kisamla jong jong hausi ba khadu khadwai naso man ai burung ya kini kinong ilam jong sport club na di zen history bat ki khot na ki members jong
Hamsim Sport and Culture Club baki nang la susu na kawai gasnem sakoi gasnem ban penjenai ban penpraha na bataki kun samla jom kana gasnong Hamsim ki berkoi bagi kun samla ki beran siden bat pi item atli item ka cecena bat ka maulum mau kopia hene ka cingla jom ki nongelam nadu kiramba bagi sama ki beran lang hangne kene ka tau kaba ki yo i lese bidon kata kasap kaba bila ban le mikmat lane babin le mikmat na kasnong phamsim shaki wepat kisnong ban le ra ya kasap ka pom supi ban pen i ya kata ka but kata len kusubi ngai i hati ke kisnan juga dap babun naki sama mo ki balayo ban le mikmat na ki wepat ki klub kata Shillong ajong labanong ki waino lane kita ki malki na Guwahati ma ki yo la ka jong kanong te ka ne ki ting la jong ki nong elam ki jong phi na du no basnong ki sport club ki sang halang ki beram ngne na du ka KSU FPCP ANWF HMF nga so thu ba ki don ya kata ka jing thu ka ba karpang na mata ban perkhat ban fremdur ya kalau itu ki kon sama Rambosnong menai la repong ingat ban ikmi lenti apa pihak semenan ban peni kasap kapong jepi peni hi da kam sem ko skur kaba video isya kata ka 6 job lane kata ka 6 kum kita ki best player lane kita ki top scorer wat peni ka tu ka nuksa ka jepi kolong ladang ngile kai football tomot ngi haban ne abat ngi habali kurang ngi habat kejak pra player shemi kapol ni kata kenuksa ka babi bidon siya kata mesim milakai kata ka sports spirit ka bagyo raya ni kupor baraya ni ka kasap ka pong jumpi baki way baki di lambaki lap television baki sabu epi dagador baki thong epi baki ni kwat na ka sdong bat na ka klub ka jumpi orang throw kamar kancing kaplan ka jingi dan pelong ya kene ka enterdong tolong pembalia kedua si parasno tolong lu kancing kapor kajian jadi ke player tolong nak juga por tolong penondra ia kata kalau yang para harusnong bersau kajian kerpat nak lihat ke terusnong tolong ba skop ile kai ile ada jingi ba ile ada jikuban kenang ba kinompit kai par kumjuru kelong kaba nusa itu ibat stong ke para madan